Jadi kasidah pun dongeng berjudul Lahir Nabi. Nabi bertanya, nama Muhammad, menyang derajat Rasul mulia, ibunda Nabi Nani Aminah, ayah Abdullah, Quraisy mulia. Bunda Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Qilab, ayahda Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Qilab. Lahir Nabi di Nangro Mekah, Nangro Madinah, kubu Maulana Rasulanya, tanggai dua belah nibatun gajah Rabiul Ula. Umur 2 bulan dalam kandungan, ayahnya sayang nutinggai donya, yatim lam kandung di Rasulullah, kata le ayah lahir Maulana, majusi semua hancur dumbeka, patung-patung berhala mati apoi, majusi semua hancur dumbeka, patung-patung berhala. Naputro bidan lahir Rasulullah, Maryam Asia sarangan Hawa, Maryam Nabi nan Suwaibah, Halimatu Sa'diyah, Maryam kedua. Nantun di Rasulullah, kendaba Allah sakit di pomah, natrip sakit wafud Aminah, lutan le ayah katan lampau yatim piatu, masa cun Nabi kendaba Rabbi nyan kehudib Maulana, tinggal saja Abdul Muttalib yang hasudib, masa cun di Maulana. Umur bertodon Nabi Muhammad, kendang hadarat wahyu pertama ke Rasul Allah, Nabi angkat di sini.
dakwah di Mekah Madinah, Fitluhutun masa 60 tahun lebih penuh Nabi bertanya nu tinggal dunia 60 tahun lebih penuh Nabi bertanya nu tinggal dunia. Lagu yang kedua nanti buta kasih ke ulama. Ulama gunasih Rabbi, ulama waridi Nabi, ulama labang namro buta puto betahina. Ulama gunasih Rabbi, ulama waridi Nabi, ulama labang namro buta puto betahina. Berkat hudib dalam dunia nyonya tak terdengar habang ulama hudib terarah tujuan membahagia. Berkat hudib dalam dunia nyonya tak terdengar habang ulama hudib terarah tujuan membahagia. Ulama gunasih Rabbi, ulama waridi Nabi, ulama labang namro buta puto betahina. Lan support gelap gulita, ulama yang bercahaya, pemimpin dalam dunia yang putra akhlak manusia, tak jaga tak satu, tanya Islam cinta ulama. Islam cinta ulama. Ulama gunasih Rabbi,
eh